ethnic group da su yaw de ba cookie se litna fight to ba su indigenous oi cookie se Manipur di any cookie se khotong thi ba hai ta re ko si te khatang moina adu kan na ba gi dang te ba irang to di ba si su so adu gi maram du ne ba former chief minister Biren Singh ga su ya na du se maru de AKT MLA le jamang ga Paulina liana da ba se so adu mind to du na handak ki thodok se very unfortunate ne time for people of Manipur to wake up toraga asing ba cookie or cookie ning ba kambu jing se kanano let us not judge based on how keep or this and that kaino da judge to roi se Manipur ma chama oina sai hai ba NRC ga kaino ga ya na ba do ya kaino ga Manipur integrity kan na ba ya ba mi sing do adum lo sil ga toraga mechanism tora kan se da khoi santi phangani otherwise attaching is just cosmetic makeup to hi bai one so for the real permanent peace in Manipur we need to do this. Now Imphal has started the Imphal initiative lobby like a first move low greba. You started coming to Imphal, we have no issues high gre. So now they are fighting with Imphal. Mogi mathau ne ba hoji kidi. So THADOU di dum lakre oja jitenda nungai na lekre. Ate te dum lakre problem leitre. So people of Manipur need to stand together. Go across party line this and that Indian electoral system se once in 5 years ne dudang lawai gum se ba. Power shoes just 5 years khatang gi wane. Okram ibobi la me 15 years sat khre. Biren Singh la me 7 years sat khre. Hoji Yumnam Khim Chan la e hai ngang che muka 5 10 15 years adum chat khi gani. Whereas a unity se harmoniously a coexistence se Tugai gum say 8 items again. Very true. No jing a sig got Third May 5th May the su cooking piga Kokomizu meeting from me hide a plant to Hidine or Zajitendra. Other the cookies are your good friend? No, just only a hoodie NRC. NRC got away, don't in touch, don't powder, don't cooking piece of the cooking piece, you see them, don't Nagamasang na hai. I'm in a lang point D Mar Hibase cookie, they get told up Paneba. Mizo Hibase cookie, they get told up Paneba. Zomi Hibase cookie, they get told up Paneba. Told up means but they don't have a good ending. A papa ending of the late teba. Kamaina Mizoga cookie kind of bra, Kamaina Marga cookie kind of bra. 1960 the hot nargatobane, Kamaina cookie zomi to sample the hot nargatorapane. Adu mind to duna cookies, they give me a don't talk like a to answer cookie, a sing but say canano. What I don't talk here, THADOU cookie, not the Hina, talk like a mean decent logo of me say, cookie. Amat nak ta bagi cookie extra baggage amat ta pai de bagi ngasi deputy chief minister nemcha kibgen na masa THADOU oijo su karigi Imphal da lapang lam de mana cookie gi extra baggage pai ri ba aduna confusion lebe ne ba so adumai to duna Mizo Mar Zomi THADOU kai dongi da cookie na ta ba sing je khoina cookie ni haina level to thok khrabani na adum khang khrabani nan laga makai sing se adum sok khrabani na problem se khetang complicated uyine adu way na hygiene in point di Manipur CSOs ma'am ga cooking pig is mari dum phai ba understanding dum lei nei ba NRC gi matang di khetang differences lei ba yai NRC ne ko ne kana hai so now ina hygiene in point di foreign hands hai ba do KNA Cookie National Army KNO se moi gi deno se objective se Burma da cookie state ta na ba gi ne ba adu hozik sida naturalize to thokre moje 90s ki matung sida la kan sida ne ba NRC to se to bu to bio ba 1961 to Ozaji Tendra 81 to 91 to 2000 power da to se ba adu su to yadre district ama khatang to se ba NRC se adu kari district to Champur district adu su 2000 ki base year to bio ba shanti dum la ani ba Manipur da Why did Iran 3 bill ki 2015 di oiro 2023 ki Iran oiro Iran adum to le se cho Champur dagi na tro cho Champur ki se second largest town ni high re kaya mu unnatural growth number of mushrooming villages मैम से Champur da density se khwai dei wang ban na tro adu itare di lakchan ba point all these things are the byproduct of cookie ne ba cookie hai ba mi sing de khoi na pinpoint over mathau tai ba moi lady ba settlement sing se one to one fazina thido pa mathau tai ba adu main to de ngai phau di India government adum use to gani
moi illegal immigrant mayam sing se adum labor yana na bagi legalize adum to ba adu gi maram udu akoina haira se cookie se thedok se haibu to kidi ne ba tanga hange masida miyamna adum yam toina hangba question ne habidi khoi Michael Lamjathang hauki isa thadong ne na jem adum freely hoji adum leire ko aduda ngasai gi PS haukip ka saleng haukip ki metang ase nemcha kip gen metang da ngasai ku ki extra baggage pai bagi wa statement ang hai gi bodo chi kamai tong jang si metang city very clear ne history migration di dum lejai I don't deny we may be coming from Chin Hills lo say hills gi phawru ga si lakpa yai ba Manipur gi indigenous person Manipur gi indigenous person all Manipur की legal citizen से कराई द लेबरा ILP rule 2022 दगी नेबा 2022 ममांग दा मिटोक खंडोक से हाइबा सिंग से invalid नेबा मणिपुर की मतम दुगी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बिरेन ना मागी कैबिनेट ना ILP की मतुंगी ना indigenous person हाइबा से legal citizen से 61 cut off थम खरेबा 61 की ममांग दा बर्मा दगी लापा याई के सुकाई दे अदु मणिपुरी ने अदुबु 61 की ममांग लेबा तारदी लीगल रेसिडेंट December 31 1961 ममांग अदुम लेबा तारदी रिकॉर्ड एंटीसीडेंट अदुम लेबा तारदी Manipur citizen अदु ओइ होरो हाइना define to खरे but then we can debate about illegal immigrants or we can debate about non legal residents Chumeko so now when 2022 the leb khare ba citizens ki cut off se Sigi basic labor consider legal residence man khoi thado sing so adu de khoi so NRC or anything to haina khoi so yam boldly khoi law ba ngam ba se adu gi ne ba whereas 1967 da changi ba Burmese cookie refugee mayam do oza jitendra aina hokim ne haina kanba ngam gadra जावेंगा मी भारत सरकार ने सो दुम मोगी दमक compensation पीरगा लेबने बा मी तो कनानो अदु illegal मी सिंग होकिप ने दना पाउkai होकिप ना मसामक ना Burmese cookie refugee हाइबने हेन खुसै होकिप हाइबदो अदुने बा अदु एना होकिप ने हाइन हेक्ता कनबा याब्रा PS होकिप एगी लीडर ने हाइन सेलिन होकिप ने कनबा कनदे बा मोगी दि तोंगान बने मोइसे तोंगान बने एखोई गी दि common goal करिनो येलो मी Manipur macam idea of Manipur hai bedo Manipur kan se number 1 kai roi se number 2 mitop khandok se si yara kan se khoi lei min issue ma yam se yam simplify to se ba complex oi haloi se ba so admai to no khoi lai ba now finally mabani du khoi mari lei na de ba hokip ni hai na hekta ya roi ba adu di mei te sing loi mak sing lok te ne adu di sing di khoi ni su mari yet na de da na adu mai to du na sage gi se da kanam ta basis to ba ya de Manipur government na 2022 da lab khare legal resident indigenous person lab khare adu matung da lakpa mayam sing du NRC or similar mechanism da detect to raga deport to da su at least identify to ga categorize to ma thau tai ba now last point in the lagning ba point di yes non naga tribal mayam sing se hojik or Manipur Imphal ki southern da high tare ko Chandel oiro Tenopal oiro or Churachandpur Fairjol oiro do tare ba mi sing se we are from the same stock akhoi je lon chu phau nei loi namak anal maring lamkang hai ba su ko lon chu adum phau no bang me ba similarities adum le ba nan naga tribal mayam sing se now lagning ba point di ina hijing ba point di yes akhoi su THADOUs are also we consider ourselves as mizo mani ai ne akhoi su consider to hi ne me adubu ina lagning ba point di achouba Christian country Mizoram na lead tawraga matam dugi Mizo National Front na tawra kan sida smile na tawra kan sida Christian country ama toba cookie ga Mizo ga pula du ada mayam sing se I will definitely reject because ei samak su THADOU ne THADOUs are brother to the common ethnic name to the Mizo ne ba aduga THADOU students su Mizo student da affiliate to raga leibe ne ba now in a lagning point D when it comes in terms of say Zo country or Christian country I say flatly Mizoram na reject to we ba hoi iching now ne akhoi we are blood brother to godabu akhoi se India da samna rabani na we are happy with India aduga akhoi gi demarcation boundary demarcation sisu adum Lusai Hills district adum specified oikre we are happy with this Mizoram na Manipur gi boundary bu munba lebra no oza jitendra leite ba ngasi phau ba sida
Divai river do the adum talaga adum layer of neba moi ngasi how after treaty of Yandabo 1826 ngasi how was say da Mizoram na Manipur ge boundary mulle haiba akoi su ta deba Mizo kambuna ana langning ba point di yengo blood brother ni haiba yuane moi di law fazalna illeba karigi 1951 gi mamang da later di NRC to over 61 to over Manipur gi di. This is the reason why I keep on telling to the people, Meiteis are so accommodating. Inaw Michael the laksage. Inaw Michael, hauzik akoigi foreign national threat lakpagi sida akoigi ngasai akoigi US ki si Libya thugaiba Syria thugaiba da yawba dugumba yamna kaino leiba misak ama khakne habisu khoi inaw na habigire masida ina foreign hand yawi habisigi mathang da khogi hanagi former chief minister na foreign hand yawi habi matang chu leigre masi foreign hand yawi habisigi matang da khogi conflict se haupa gi matamda Churachandpur da foreign gi journalist ahum leire me habigi wari su Michael khoi tai ko lei kwa masida lakchani ma wafam di ma khoin handa la ambasida haidi Myanmar manung the militant sing the training piramba adugi mathakta Ukraine habasi drone semba saba sigi technology da kimatik haising laba dugumba mapulam mama khakni masida makhoina lakpa sida ngasagi drone gi consignment amasu yawbagi matang sida haidi makhoi si khulai do pura lakpan train tawam bagi wari haidi just yung laiba homemade market ta phangbana si semaga tawya bagi wari shu dum yawri sigi matang sida ina Michael the laksani si makhoina handak la iba matang si khogi Manipur gi conflict si khogi Manipur gi context sa pusala kanda khogi Christian state ama lingba adu da natana khogi haidi jo reunification gi sigum bagi pandam su lairam gani habagi thajab laibra kamai tawi Michael so ai matang sida situation se yam complex oe ko complex haibadi machak yam banina so adugi maram oduna khetang segregate toba why adugi maram oduna khetang complex oe so Manipur gi ranga maram oduna former chief minister Nongthombam Biren na masu senior MLA 2002 dagi dum oiraga cabinet minister aduga kaino su chief minister su 17 dagi adum Burma gi land to almost 7 years gumba pan bane pa masu khangde heite highway ade magi by virtue of experience ko because Manipur se yamna sensitive strategically located oiba state ni namasu magi khangba dum legani ba as a leader ma oina manasu simayam sing se exposed to pa hai tare exposed to badagi maram oiduna India government sa bagi mathakta saugani ba maram di India government sa karigi mana foreign hand ne hai tara di adum sauba tab he is exposing the Indian government Indian state na sanarakpa pot do atum sauba tab ne ba state amagi chief minister amana confidential so maintain to ba heite this and that hai na kanna khalam gani ba because India hai se state apik panate ba aduga India hai se kaino yamna diverse union of state ne ba state makhajing pula kanda India sem banina masa gi local ga regional gi aspiration adum leje suppose akoi Manipur su India ga samna bane ba akoi su union of state amane ba ko adoi tare akoi gi hana gi separate entity ama oina independent sovereignty dum lera ga lakpanina so doi tare di akoi ne su sometimes Indian gi policy du akoi gi aspiration se dum conflict dum legani ba adoi gumbai matang du da yes trouble do adgumba conflict later na nawagi damang ta constitution lay je batara basu unwritten the yamna unofficial the yamna to ba yaba from lebani na suppose article 355 hek khudak ta implement to ko home minister Amit Shah na chief minister Biren do the phone to raga article 355 chalai to kore 356 na tiai na khudak ta hai pa thap me do da on 4th May do the security advisor appoint to hab han kre all unofficial ne ba unofficial hai badi ma da hai daga state ke da to halaga
order di loy no mag di state na thoe ba central na thok pa na te ba already paper hoy instruction pirak pa officially state da to han ba central state gi relationship aduga maga adum home minister ga mari adum phaba da gi maram oiduna adu to halak pa ne ba adoi tare di power di third me itself da gi di chief minister ama le ye law and order pa ye hai ne khoi na yam na phau sa ru ka si to ngam de ba oja ji chen da khoi na matam du da boycott zu to we ba kari gi fire brigade na ta na mana ngai mi le ba gi ne ba chief minister ne hai tar ba so adoi tare di mana foreign hand amuka yawe hai tara di Indian state will not be happy to the chief minister because phari ba mi do yengo ba Indian gi pass kind of embassy Ukraine da phamba US da phamba Indian embassy di ro da gi cabinet secretary gi tharap ngak ne ba adu kampuna kaidawi khangoi do ma se CCC ne na kaidawi khangoi do kaidawi India gi thuda Kolkata do oiro Lucknow do oiro Delhi da gi oiro adu ga changa kan se da Mizoram da gi laghan bane ba Mizoram gi assembly gi manung da floor of the house ta chief minister masama na so high khre ba CNA CNF PDF adu kambu gi facilitate to ningai gi da Mizoram power ga la hai be do 2024 dagi admit to her report ne pa Mizoram chief minister ado tari Indian state na affairs ka khogi home affairs ka sigi marakta dum loopholes loopholes magtin na te ba you cannot say loopholes they all work for India agencies mayam sing se masa gi line do da adu work to zero report ne ba external affairs deal with diplomacy weak in Myanmar government as well as other countries adu ki do they directly report to PMO home minister Amit Shah also reported to PMO internal gi affairs mayam gi maram oiduna cabinet secretary hai base external gi outside India abroad gi yengchen ba gi se cabinet secretary gi makhada RAW research analysis wing adu mayam sing so home minister mi sada report to de ba or external affairs report to de ba they directly report to PMO adu itare PMO hai de ajit double dum hai ba timing da ko by name da hai tar di adu main to du na home ministry ne defense ministry manung se army mayam sing se hana hoi army bas oye kuki gi chang chang ye moi kam ta to khat pa de hai badi kanana control to instruction pi de no PMO ne ba PMO hai badu na loi control to we ba du de gi segregation of population hai bi su tangtru tarit da loi chile de no jan tendra kai do gi adu gi du state government na to ba yera to ba na te ba it's all designed by central ne ba adu taradi defense su masagi own hierarchy lei jai adu ga cabinet secretary su masagi hierarchy lei jai home ministry su external affairs these are the four main components handa ki sei sida adoi taradi home na su directly som the independently work to do su mathan da unitary decision lo bangam deba home na su Indian ki politics Indian ki foreign affairs yeng de ya de ba as nang biren nang yam na khoi prime minister se mapan lam chat pa da chok man khre nang na ha ta dum pressure dum phangani ba adoi daradi o han bana mana last ta yenga kan si da yengo even sarkar thu ai ba phau si di resign to han ba si so ja ji chandra yam na well calculated ne ba yes haying kaino to go do the assembly ne adu pangthok pangam dra ba 6 months lapse ne ba adu gi maram oiduna constitutional crisis ama to hale ne ba president rule was not because of law and order breakdown president rule was because and Biren Singh na leader of the house gi resign to grabani na 6 months manung da assembly pangthok pangam dra bani na constitutional lapses 7 session do null and void the high grade handak resume to do 7 session do adu means well calculated ne fajana use to ne ba so these are all Indian state gi sanar ba pot ne ba adu is the Indian state na sana ba sijina ba is the Manipur gi government lenga former chief minister Biren Singh amane bana su foreign hand exposed to way high crab ne ngasai high gi ba how foreign hands yamna maroi ba si sida Praja mayam sing khatna han bese Indian state ne ba ngasi indigenous people mayam khoi khatna han bese kanana no Indian state na ne ba khoi decision na bangam de adu gi sida la ga indigenous people ni haira kan da oza ni tenda or tai te CSO mayam na khoi ok pese bhap ta ba da gi ne ba because irang manung si sida Meitei as a major community imphal na bhap ta ka kan sida oh yel ho mi la ok kasukai de Manipur kan se
mitop handok se hai ne yar ga lak ne ba za jitenda to ko lete ba wanom ba lete Michael law ai ko ba lete ba nothing political yel how me koi pulla kanda no force on art can sabotage or can kari thugai ba or khatnan ba moi ba adu gine ba disunity dum oroi ba so now in a lagning ba point di adu billion leading ai sida di akhoi gi ning thung ba phangoi do vamni na MLA amada agency me amasi as home minister na nangbu khara pame haina MLA aspiring oba ma da hairadi agency amani official na thaja bata bani as thugai di yade haiba gumba so we are all used by the Indian state and various agencies en haijaning wase so time praja me ma khoi khang se ba ko praja me ma khoi khang se ba now haining ba point di adu dagi chief minister experience mayam thola thugai ninge akhoi su home minister na ko re haina nak leitana adum delhi na ko re haina adum chatpan natro adu di delhi agency mayam sana bane ba so now akhoi praja mayam na khang se understand to ba mahau ta we need to understand the dynamics si da yam na maru oina season ri ba pot se kanara haida di kuki haiba subscribe to hi ba mi kuki gi ming da lal ho ba to ba kuki gi su da leiri ba bharat sarkar na akhoi se policy amada su da tawraga akhoi se toge haina moina expendable kaino ina season ba mercenary ina season ning ba meitei manung da su india ra samna ba yada ba insurgent group lebani na moisu thugai de yade moisu operation toge haira di season ba ya ba expendable kaino oina aduga naga ine se naim su manipur thugai ge india thugai ge khanba moi ni se hoi na kuki gi khulai pai ba sing season na kan se yagani haina moi kambu se su da thambane ba moina army ama su hatte Manipur police ama su hatte ozan tan adu de gi su ne haina to se laga factions mayam sing se moina pusila kan sida akhoi gi som gi anti yes anti national loba dum lekhi ni because we have been forcefully marched nampu da india ka samna han bagi maram uduna ahan 60 years above sing di adum pel loiba adu budi sentiment do understand to bi bai mohut da talk so bai mohut da community amaga amuka season na ka da amuka to khiba now si da yamna sathi ba pot sa si kuki manung si da yengba tar di keno hai keno adu su kambu mayam sing se Burma da gi su moi gi existence adum lei jaiba because moi gi origin se Burma da gi ne ba why Indian government do sue with those foreign citizens because Burma gi lon khangba adu gi India na di officially heck boundary line heck yoradi Indian intelligence cannot work but they are very useful to control Myanmar at least Jinmin oiro ate te oiro ko ninthi turian haibu de koina adu pausu Cabo Valley so dum control to ningba adu Indian agency gi damakta beyond the boundaries the moi gi presence mayam lebanina moi adum season na ningbane ba adu gi maram odina moi su yok ke ya de ba so they have been used adu simayam sing se lebani na agi wakhanda di hojik se anoba lenga ngadi because design to riba mi singi kaino appeasement to na magi damakta moina di ahong ba kaimta pubanga moi ba because this sigi situation complexity sing se hekta khangwa ya ba pot na teba because the organs of the Indian executive setup mayam sing se it's so vast and hekta khangba moi ba experienced leader amadar ka leba si sida ko army ga su license to gani IB ga su to gani ro ga su to gani yabe ba even state within itself the su IAS IPS 16 MLA 16 maintain to go do mayam se yam leye ba do mayam singi do the bakta government sina ano ba lenga sina pak moi ba because ano ba lenga gi se dami gi oina center gi dami gi oina thambani na hai so hai kre han da gi dami gi oina thambani na sigi issues mayam sing se pai roi ba adui mo hut da moi mayam sing sina loi na mak sitoro ada to sitoro hai ba khatangi adum to ki gani ba handa gi litan thodok da su dum khoi loi khangi dine ba even litan thodok da su local ne kuki leader mayam sing na local ne noi masen ya na ro hai re ba ya na ba ya ba phim kai gi ya na da ba it's all designed by Indian state ne ba kampu pi ne rang to ning de
just because of litan khoi blockade to gi haiba leite ba ko chu champun so du ada to robini na khoi si to gi haiba leite ba so sigi local situation se adum masin ya na ra ga leiba ya ba phum chu oja ji tendra Indian gi agencies mem sin na fiol ba dum to ning ba gi yan han ba pu han ning de ba adu ga state gi linga nga su efforts ti manung da to ram ba yai but praja gi khang ba gi damak ta di leite ba so now in lag ning ba point di I think it's very clear foreign hands mayam se phajana yawi ya sigi foreign hands sijina ba Indian agencies mayam na sin bane ba sigi fausi so Burma gi di anti democracy pro democracy they are fighting for democracy nothing else zati ama makhat na se haibanate India ga khat na se haibanate ba they just want to fight the government fight to ge haibane ba digi duda mateng pangngai gi head and there loi lo gani ba si the Indian agencies mayam na mo se facilitate to bi bane ba sigi mi tare phai haibe su Indian agencies mayam na Indian state na ya halaga Indian gi through the puslak bane ba sigi facilitate loi na mo gi design to ri ho ne ba adu di akhoi collateral damage tare praja mayam ye homi masen se khatna hanle bab ta ba akhoi na di ngasi wari sanre no force kanan su kaim to bang mo oja ji tendra ga thado ga meite gi marak di cemented ore ba ko adu gi maram oduna hojik se ate jatis mem so lakani bab ta gani to odu the main problem will still exist adu cookie haibu ne ba who are cookies cookie haibu kanano no Indian government gi mercenaries oina dum legeda India sibu Manipur hena kaino nori bne ba akhoi thadau na garang kaino thadau war thadau lan British gi mathak da khoi na lan to matang da akhoi na khali se ahan sing duna aseng ba history nei na hajar ise Manipur gi ning thobu British na overpower to gre Manipur ki independence bu loi gre adu Manipur ki independence se khoi na fight to gani hai na thadau lan du to ki bane ba adu gi maram oduna British sina thadau sing bu France the labor corps chakani hai ba matam chida thadau na yaroi hai na revolt to gani ba so they don't allow any Britishers or British officials to run into the affairs of Manipur independence adu gi namak ta to khirak pone ba likewise hojik mercenaries mayam sina Manipur da mapan dagi mitop mayam sing se pusila kan sida mogi geopolitics gi damak ta siliba mayam sing se loisin ba yana na ba gi damak sida border fencing to se free movement regime lo thok se prithvi da suk lai leite ba Europe su yengo Europe su next door ko thangna ba yum su adu international boundary na cut to bune ba adubu asomda noi kilometer nipu chango asomda su nipu chango nimitra free lu haiba su lai leite ba adugu mase India na leiye ba sisu kakthlo haiba se ketang reduce to ki ba pot se hadak realization la eba simayam singdi external affairs ministry na sukya ya roi ba because mogi wakhan ji tonga le army na ya roi ba but home ministry na decision lo ba adumain to duna free border fencing to ba issue hadak ki irang thom debadi ya these are all for the good cause of Manipur adu mayam sing se 5-10 years manung sida to ba taradi railway adum hek yo ba taradi ban blockade gi naga gi kuki gi adu da blackmail later roi ba Manipur will prosper adu taradi Imphal will prosper moi hojik mayam sing se khatna ba se meite ga khatna ba natre ba Imphal ga khatna ba ne ba Imphal hai ba se mapham ne sing Imphal lagning da ba se meite ga khatna ba nate ba Imphal ga khatna ba ne bazar ga khatna ba ne ba hojik moi mayam se ei bazar su chat loi hai ga chama na ba ne ba sigi futility of violence and lost battle meite ga khatna ba se akhoi na lan thing ne se lost battle fight to bne hai ba se moi gi realization la kani ba akhoi de ho ba de yi kana roi hai ba se THADOU as a leader mo na khang ba de yi war su matam at the peak of the conflict mayam na di apang ba hui this and that hai ba su meite gi this hai ba su we know we are despite losing our homes despite losing all our properties even despite losing lives akhoi na khali se we think for the future rationally when think to ba emotional aduga sentimental gi decision do khoi lo de ba ngasi THADOU mayam sida la kan sida THADOU gi festival in father pangthok se hai se we don't fall into the trap of the Indian agencies Indian state gi kaino do the we never fall into the trap of Indian agencies we just want to be
remain as an indigenous people of Manipur yana se real problem se sini kuki se identify to thok se moi se karai da tabra karai tobra haiba se khoi thidok se haiba ne ba so THADOU henna kuki haiba phurup kuki haiba mi kuki haiba ideology ning ba chatpa mi sing de THADOU henna khangba Manipur da leite ba ngase ei sida haijari se maram di we know THADOU we know kuki because kuki haiba se non-existent entity amane ba Mars kuki ne haire Assam da handak marna tongana moyi lam sini haina leja kreba Mizo su kuki nate Mars kuki nate aduga zomi su kuki nate adu THADOU su kuki nate THADOU jing se fazana masagi THADOU da la kan sida Manipur macha mo ni leira kan sida kuki haiba kanano moyi jaga do hosik su khange kampo pi gi state macha ma more macha ma litan khara macha aduga tuibong cho champu de gi si mache si mafam mari manga khatang sine ba moyi kaino se atei di mal gi zirbam honorable chief minister anobo su chat khare kanana thingra ngamde dana kuki oi da gi to ba ngambne ba adu si gi zomi gi su kanna to nari moi adumain to ra kan sida THADOU gi se khoi la kan sida sine ba so THADOU hen na khangba kuki do kuki hai be se THADOU khoi na khangba hen na kanam ta Manipur ni chana khang de ba so believe in the idea of Manipur propagated by THADOU leadership ko THADOU MP Manipur gi James THADOU gi presidency makha sida le ri ba khoi hen na khangba leite adu khoi hek punsin la kan sida THADOU ga kaino sing se Manipur kaino fruit me ja punsin la kan sida sigi kuki na kari to ba ngambra government gi khulai oiro any khulai oiro noi se mayam sing se khoi ilho mi se na khoi koi tan ta na ga ma adu oira kan sida aseng ba kaino du la kan ni to go do yam na lai bak thi ba se any kuki try hai ba gi ming je moi se han na chan thok ra ba ni na ko si yam problem le khra ba adu gi maram du na se delete to de ngai phau di census to bi ga nu maram di NRC su ka na roi hosi NRC to re khan do ai da na hai amuk la ka da e ni kuki ne mo hap chen ga ni bo za ji tan da ka na roi ba adu gi maram du na si han na lo tho maram di hojik se Chin Hills is always the producer of kari refugees even till today ko adu gi maram oiduna mapanda US da le riba refugee gi asylum lo ga chat ki ba mi mayam adu mayam sing do adum Commonwealth countries ga adum phaunaram gani ba Europe adu da gi ne ba moimam Ukraine or US mayam India gi through the pusilak ba du Myanmar gi through the pusin ba su ya roi do bani na passport kari kara adu ga embassy mayam na visa mayam sabir ba se India gi through the loi to bi ba se adu gi maram oiduna so refugees mayam se adum laki gani any kuki tribes na mo je yam na power ma pi khare ba so sigi maram oiduna sigi se lo thok ta ba su ya de because khoi gi Manipur gi yelhomi na ta bani na ta ma khai sing lak pan ya na ba gi so it mind thamjage okay thank you very much makha chatha jabo in ai ina suresh Michael howzik finally truth se reveal tawre haidi thoiba conflict sida khoi gi foreign hand ya we have see howzik phangi ba khoi gi proof evidence me am china dumak chap adumak yare hai be haman be thokla roi tamne adumak pu howzik oza Jitendran so haibiri ko howzik lairi ba khoi gi census housing gi bata ga di masida illegal immigrants sing si yaushan gai tar ga di yam sathina khoi chahi kharagi matung da di khoi yel homi si hai di mut ki ba gi phibam ama lak ba gi oza Jitendran so hairi si yona phibam si yona social laba matam sida howzik foreign hand yaure ha ba sida hai di double engine ni ID center da su Manipur da su BJP sida what do you expect kari expect tawi si sida sai hai dine central haira consider BJP Congress da natabida center na Manipur northeast mayam gi singse pura moi gi dummy ne ba center even former chief minister mama sama phau do si to ya hara kansa unified command lo tho kansa kem to bangam de ba black and white pu tho hai su ngam de ba mama sama soni ra umrak design to ge hai bene ba kharamana drama ne hai kharamana to sin na bane hai mama sama na design to ning kra bane smai na dum but mama sama na su amarak di thing na re ka aina ning sing if I know if I'm right mas ai se khut se pullaga thambane haibagum haibasu sam amarak haiki ba male ba ko
Ace. Ado itaradi mana resign to get to why we do drama with a moipo, Zasindra. Admine to the center gi the mineba. Congress or BJP or center gi the mineba. State government say. So it's not about party the nateba. BJP gi the minate hybenate Congress gi the mi hybenateba. A hoi lady Manipur man say government say center gi the mi dum taiba. Whereas Mizoram Euro, Nagaland Euro, Meghalaya Euro, Moi say nateba because Moi Masagi party lejeba. Masagi party laser Bunina, center oina, Moi say theme aga lakpaneba. So adwaina Hogi said dum dami oibenina. Damiri Kamaya Hoi token Hibase, we need to think. We come the time because ultimately government say we believe in democracy. Democratically elected government say we depend on wepa. So the government needs to understand. Michael Marakam Tangtake. See the quickie Dami government see oi the Nabagi Damakta Kui Yam Nazuhozik say a one Bama Porak Nabagi Damakta Kui regional party Gimatang Zerzik Yam Nadum Nanegua. Adumapu Quickie ID economically backward oibanina equisi the regional party mana haidi lebak lengak privacy masi oi thokloi haiba sudumak haiba sudumak yaudabadinate sigi matangdadi kari sigidi narrative truth nataba truth haibidi amalei jaiba India gi economy se RBI na adum yeng aga adum leibeneba sipaulo yade sito adi noi adum RBI office adum lejana Manipur de so bana adum state ki finance ki income expenditure se adum yeng silaga adum leibeneba sipau noi heladi noi overdraft tagani sito gani haibase they are the one who controls everything ko so local party hoigedra regional party hoigedra any party hoigedra or national party hoigedra adum lekhigini bako so prime minister la kansida congress na yam haide se modi na manga rak tara rak visit to robesu special package lauthok pide adum haye ba so sigi paisa deficit lebani na haire adudi deficit le hai taradi you see economy after prime minister Narendra Modi la kansida 2014 dagidi Central की पैसा फंग से मसिंग हेले बा कांग्रेस ना चाही के आनो 14 15 16 चाही हम पाए बा दु मनुंग दसु स्टेट ना ग्रांट फंगी बदो at the time of Congress मोय ना UPA गवर्नमेंट ना फंगोय महुत टू द या मसिंग हे ना फंगने बा सो सिंग मतंग सिददी नैरेटिव ने truth nate sigi di masagi establish as long as we are Indian phangpham thopode dum phangani sigi matang sida koi se lai rabini economy phatabani na center gi lenga adum chatkani haibese la leba dogodabu problem se hojik se ni mem se emotional oi khrepa meitei society su even in the midst of the conflict lanmi kukini aina thegna ba one common enemy aina leina Meitei society was divided during the time of the election polarized oyeba kharana Congress kharana BJP adum polarized oyemne so amarom da phaba masina democracy dum chatle haiba taiba it's too democratic ko yamna freely pining ba pisu adum yai haiba gi concept ne even at the time of the conflict punchin bangam deba means they are very polarized this is the beauty of democracy so in the lakchaning ba point di yes as a BJP gi ama leader ama oina su aina di kange haibeneba these are all political level gi game neba this is a different subject neba hoji thodok sina ethnic communal gi subject to wan beneba subject na khoi khangba mathau taeba so ei lakke hojik se illegal immigrant ga kaino gi matang du da ngasai ahan bada hangiba zo unification chida apun ba zo kaino gi Christian country kari kara haibas example ma fazana piya ba ai su kanna research to se matang sida because when the conflict started conflict ho kansida oza Jitendra waro biganu ai sing adum haige kuki gi last friend se meitai ne ba third May gi 5th May de su cooking piga kokomi su meeting pham ni haina plan to khidai ne oza Jitendra adu di cookies are your good friend no akhui just only akhui NRC gidan NRC ka tawo ba sino dum in touch adum founder ka dum le cooking piece su mo yo di no mo dawni ho cooking piece su UCM ka dum yawi nagama samang na hai hoji hai ina langning ba point di mar hai ba se
kuki dagi tholak paneba mizo haibasu kuki dagi tholak paneba zomi haibasu kuki dagi tholak paneba tholak pa means khatnaraga thok paneba they don't have a good ending afaba ending amata leiteba kamaina mizo ga kuki kaina bra kamaina mar ga kuki kaina bra 1960 da hatnaraga tobne kamaina kuki ga zomi champura hatnaraga torak pane adu mind toduna cookies dagi mi se adum tholaga tho gansada cookie aseng bak se kanano akoi thadou su thokre hojik thadou cookie nate haina thola kansada ngami decision logo ngami se cookie gi amata laktabagi cookie gi extra baggage amata pai dabagi ngasi deputy chief minister nemcha kipgen na masa thadou oijobasu karigi imphal da lakpa ngamde mana cookie gi extra baggage pai riba aduna confusion lebne ba so adu mind toduna mizo mar zomi thado kaidongi da cookie na taba singje akoina cookie ni haina level to thokhrabani na adum khangrabani nan laga makai singse adum sokhrabani na problem se khetang complicated oine adu weina hajin ba point di manpur CSOs ma'am ga cookie impi mari dum phaiye ba understanding adum leinei ba NRC gi matang di khetang differences leba yai NRC ne ko ne kana hai so now ina hijing ba point di foreign hands haibado KNA Cookie National Army KNO se moi gi deno se objective se Burma da cookie state ta na ba gi ne ba adu hojik sida naturalize to thokre mo se 90s gi matung sida la kan sida ne ba NRC to se to bio ba 1961 to ozaji tendra 81 to 91 to 2000 power da to seba adu su to yagre district ama khatang to seba NRC se adu kari district to Champur district adu su 2000 ki base year to bioba shanti dum la ani ba Manipur da khwadi gi rang 3 bill ki 2015 di oiro 2023 ki irang oiro irang adum to le se to Champur da gi natro to Champur gi se second largest town ni haire kaya muk unnatural growth number of mushrooming villages mayam se Champur da density se khwai dei wang ban natro adu itare di lakchan ba point se all these things are the byproduct of cookie ne ba cookie hai ba mi sing de khoina pinpoint to ba mathau tai ba moi lady ba settlement sing se one to one fazina thidu pa mathau tai ba adu mind to de phaudi India government adum use to gani moi illegal immigrant mayam sing se adum labor yana na ba gi legalize adum to ba adu gi maram ode khoina hai re se cookie se thidok se hai ba ti gi ne ba amtang hange masida miyamna adum yam toina hangba question ni habidi khoi gi Michael Lamjathang hauki isa thadong ne na jemnu adum freely hoji adum leire ko aduda ngasai gi PS haukip ka saleng haukip ki metang ase nemcha kip gen metang da ngasai ku ki extra baggage pai bagi wa statement ang khai gi bodo chi kamai tong jang si metang cd very clear ne history migration di dum lejai I don't deny we may be coming from Chin Hills lo say hills gi phawro ga si lakpa yai ba Manipur gi indigenous person Manipur gi indigenous person all Manipur ki legal citizen se karai da lebra ILP rule 2022 da gi neba 2022 mamang da mitok khandok se haiba sing se invalid neba Manipur ki matam du ki chief minister Nongthongpam Biren na magi cabinet na ILP gi matungina indigenous person haiba se legal citizen se 61 cut off tham khreba 61 ki mamang da Burma gi lakpa yai ke sukai de adu Manipuri ni adubu 61 ki mamang da leba taradi legal resident December 31 1961 mamang da adum leba taradi record antecedent adum leba taradi Manipur citizen adum oi horo haina define to but then we can debate about illegal immigrants or we can debate about non-legal residents Chumeko. So now when 2022 the leb khreba citizens ki cut off se Sigi basic labor consider legal residence man khoi thadou sing su adu de khoi su NRC or anything to haina khoi su yam boldly khoi law ba ngam ba se adu gi ne ba whereas 1967 da changni ba Burmese cookie refugee mayam du oza jitendra aina hokim ne haina kan ba ngam gadra jaranga ma
mi Bharat Sarkar na so dum mogi damak ta compensation piraga leibane ba mi top kanano adu ibang mi singso hokip na na paukai hokip na masamak na Burmese cookie refugee haibane hen khusai hokip haibedo adu ne ba adu aina hokip ni hain hekta kan ba yabra PS hokip egi leader ni haina selin hokip na kan de ba mogi di tongan bane moi se tongan bane khoi gi di common goal kaino yelo mi Manipur macha ma idea of Manipur haibado Manipur kan se number 1 kai roi se number 2 mitop khandok se si yara kan se khoi lei min issue mayam se yam simplify to se ba complex oi haloi se ba so admine to no khoi lai ba now finally mabani to khoi mari lei na de ba hokip ni haina hekta yaroi ba adu di mete sing loi mak sing mak tene adu di sing di akhoi ni su mare yet na de da na adu mind to do na sage gi se da kanam ta basis to ba ya de Manipur government na 2022 da lab khare legal resident indigenous person lab khare adu matung da lakpa mayam sing du NRC or similar mechanism da detect to raga deport to da su at least identify to ga categorize to ba mathau tai ba now last point in the lagning ba point di yes non naga tribal mayam sing se hojik or Manipur Imphal ki southern da high tare ko Chandel oiro Tenopal oiro or Churachandpur Faizol oiro do tare ba mi sing se we are from the same stock akhoi je lon chu phau nei loi namak anal maring lamkang hai ba su ko lon chu adum phau no bang me ba similarities adum le ba nan naga tribal mayam sing se now lagning ba point di ina hijing ba point di yes akhoi su THADOUs are also we consider ourselves as mizo mani hai ne akhoi su consider to hi ne me adubu ina lagning ba point di achouba Christian country Mizoram na lead toraga matam dugi Mizo National Front na tora kan sida smile na tora kan sida Christian country ama toba kuki ga Mizo ga pula du ada mayam singse I will definitely reject because samak su THADOU ne THADOUs are brother to the common ethnic name to the Mizo ne ba aduga THADOU students su Mizo student affiliate toraga leibe ne ba now in the lagning point D when it comes in terms of say Zo country or Christian country I say flatly Mizoram na reject to weba hoi ichini now ne akhoi we are blood brother to godabu akhoi say India da samna rabanina we are happy with India aduga akhoi gi demarcation boundary demarcation sisu adum Lusai Hills district adum specified oikre we are happy with this Mizoram na Manipur gi boundary bu munba lebran oza Jitendra leite ba ngasi phau ba sida Tivai river du da adum talaga adum leira ba ne ba moi ngasi phau ba after treaty of Yandabo 1826 ta ngasi phau ba si sida Mizoram na Manipur gi boundary munle hai ba akhoi su ta de ba Mizo kambuna ana lagning ba point di yengo blood brother ni hai ba yuane moi di law fazal ille ba Karigi 1951 gi mamang da later di NRC to over 61 to over Manipur gi di this is the reason why I keep on telling to the people Meiteis are so accommodating masi phau ba si sida nang na handu yengo mamadu paite oiraga kaino da gine hairaga mimbung da gine hairaga Mizoram Public Service Commission the power of the Mizo singna ma Manipur gi resident ne ma yaroi haibane pa sugum ba Manipur da lebra ne Mizo ni haina harba taraba su akhoi blood brother ni haiba taraba su mugi di rule law act di fazana illeba artist why the phauba yamna pamjaba Benjamin Sum haiba su nang fake birth certificate ga fake kaino driving license hajile haina central line putoga nang yaroi haina toba ngamme ba moidi at least when it comes to law they are law abiding citizen compared to Manipur aina su Mizo ni haina hekta chatlaga Manipur se adum pusingi hai su no mo yade ba aina recently I visit to hange Mizo accord sign to matam sida lalkhama the then chief secretary su 95 years ori hange ba pabung smine to rome kari ki no si no haina kan mana hange ba Mizo National Front se Mizoram gi Union Territory specific gi damak tane Manipur ga Tripura ga ate gi si yaude matam di Indira Gandhi Rajiv Gandhi na adu thogai ning di article 3 dum sokani khoi ei khut thaning de noi to ge haida di Mizoram state or Mizoram Union Territory boundary hojik lebi riba TY this and that the lewa hen na sok pa yaroi Manipur su Tripura so sam sok pa yaroi phajana haiye ba mana
adugi maram duna laldenga yaki bani hayeba aduga Mizo National Front hoji ki political party all of us oja jitendra Manipur da moina intention leite Manipur ki Mizo sing kange khot ke haina dirty politics to deba party so masu tha deba ngasi phawa sida they could have like NPF Nagaland ki tholaga 2012 da pusilakpa gumna MNF su Champur da MLA mari mga kaba yaeba adu moina adugumba to deba means Mizoram wang bada moina pukhat ning deba to dabu culturally ko linguistically or emotionally khoi ji amatani haibai wane tongana Indian gi against the toning deba because moi su phajana admit to weba prithvi khuding makta khwai de constitution phabase India ne haiba moina Indian constitution the minority rights phajana pi haiba moi article 371 moi gi gi matungina moi gi act matung Mizoram se phajana India na recognize to khrabani na any legislation any act anything has to be implied in Mizoram only with the consent of Mizoram Assembly haibane adugumba leibani na protection phangune moi they are happy with India hoi machin manau ni haibai wani hojik biometric su oja jitendra hana khetang political oibagi Zoram tangana yadabe anoba chief minister la kan jida yingo moi gi 75-80% yore Manipur de far lagging behind mukka oireba now the point di Mizos are law abiding citizen when you compare to Manipur so Mizo machani haibata THADOU Mizo Manipur is strict changba yaro because they are very strict adugi maram oiduna sigi zo country adu ada haibai wane blood brother du da haibai wane single administrative oina nabagi damak chida Mizoram gi Mizos hai tare ko moi edu gumbo wakhan sulei leite ba so they are confined only to Lusai Hills district adu khatang du da adum confined to weba so adugi maram du da Manipur macha pakhat ningai leite Mizoram will be our permanent neighbor adum thangnaga tobani so adwai da leibam ni singduna Manipur even khwai de nang nabadu paite kambu du ne ba paite zomi kambu du Champhai district ga Chin Hills Stadium Chin da su adum 3 angles da dum tai ba even moi phau zomi phau realize to ba this is next to impossible because khoi kampu din ju chatlaga khoi Mizoram oge haiba suya yade ba nang nan leina ba zomi kambu paite kambu du na haiga do bude moi phau na khoi Mizoram oge haiba suklak lakte ba do taradi they are happy with Manipur system they are also happy with Mizoram system so how do we carry forward this Manipuri nationalism adu khoi gi idea of Manipur haiba nationalism du mathau taeba we need to do a lot more in this so admine to du na leiriba kuki haiba illegal li changni ba Burma da moina kuki state ama demand to ra kanjida Burma junta oiro democratic oiro Burma na kuki haiba wa heise indigenous oina ethnic group da pandiao de ba adugi maram duna moi khangbagi India oina changsin bane ba kene se matam duda adugi maram odin hojik su kene Burma ne haiba wane Manipur ga dum samnai kaya kapabasu moi gi ethnic group natte ba khoi da di India da di tribe or indigenous people or CC haibai wane asom da di ethnic group hai ba tribe hai de ba ethnic group da su yaw de ba kuki se jitna fight to ba su indigenous oi kuki se Manipur da di ethnic kuki se khotong thi ba hai tare ko sita ki khatang moina adu kan na ba gi dang te ba irang to di ba sisu so adu gi maram du ne ba former chief minister Biren Singh ga su ya na du se maru de AKT MLA le jamang ga Paulina liana da ba se so adu main to du na handak ki thodok se very unfortunate ne time for people of Manipur to wake up to raga asingba kuki or kuki ningba kambu jingse kanano let us not judge based on how keep or this and that kaino da judge to roi se Manipur macha ma oina sai hai riba NRC ga kaino ga ya na bado ya kaino ga Manipur integrity kan na ba ya ba mi singdo adum lo silaga toraga mechanism tora kanse da khoi santi phangani otherwise attaching is just cosmetic makeup to khibai wane so for the real permanent peace in Manipur we need to do this now Imphal has started the Imphal na initiative lobby like a first move low greba you started coming to Imphal we have no issues high gre so now they are fighting with Imphal moi gi mathau ne ba hojik ki so THADOU di dum lakre oja jitenda nungai na lekre ate te dum lakre problem leitre so people of Manipur need to stand together go across party line this and that Indian electoral system se once in 5 years ne dudang lawai gum se ba power su just 5 years khatang gi wane Okrami Bobi la ame 15 years sat khre Biren Singh la ame 7 years sat khre hojik Yumnam Khimchan la e hai ngangche muka 5 10 15 years adum chat khi gani
whereas akhoi unity se harmoniously akhoi coexistence se thugai roi gum se ai mai tam jage very true no jeng asigi